Pozdrav ljudi, kao što vidite po naslovu klipa, danas ću vam objasniti sve vezano za nultu sezonu Yu-Gi-Oh!-a. Yu-Gi-Oh! Nulta sezona se prvi put emitovala 1998. godine od strane Toei Animationa. Sastoji se iz 27 epizoda, osnova ovog animea je bila Yamijeva igra, ili ti igra u senci. Možda mislite da je to povezano sa Duel Monsterom, ali nije. U ovoj verziji igre su zapravo neka vrsta jezivih stvari. Sve je počelo kada je neki arheolog pronašao zagonetku, koja je bila pronađena u grobu nekog važnog faraona. I rečeno je da sama zagonetka nosi prokletstvo. Igrom slučajeva, hiljogodišnja zagonetka završava kod Yugi Motoa, koji potom sklapa zadnji deo i oslobađa svoje moći, to jest svoj alter ego. Za razliku od animea, svaki put kada Atem preuzme Yugija, on gubi sećanja i uspomene. Čim je Yugi otključao moć, vrata tame su se otvorila. Svrha igre u ovoj verziji animea je da otkrije pravu prirodu osobe. Igrajući igru, znate da li je vaš protivnik dobar ili loš. Ove igre nisu bile obične igre, jer ste plaćali veliku cenu ako izgubite. Probat ću malo detaljnije da vam objasnim sve ovo. Znate već da duh iz hiljogodišnjeg momenta uvek se pojavi kada je Yugi u nezgodnoj situaciji. Za primer, možemo uzeti prvih 10 epizoda, gde su Yugi i njegovi prijatelji osuđeni bez razloga. Ali Yugi ubrzo shvata da je nastavnica glavni krivac i izaziva je na igru slagalice, gde su koristili sobljeno ogledalo i jedino pravilo koje je važilo za samu igru je to da oči moraju biti prekrivene. I prvi ko završi slagalicu, taj je pobednik. Sada nastupa ona čuvena rečenica iz nulte sezone: prekrši pravila i kazna te čeka. Dok je igrala igru, profesorka je varala, a to je bila velika greška jer se nalazila unutar Yamijeve igre. Kao kazna za to, ona biva zarobljena unutar svoje psihe, gde joj je lice pretvoreno u slagalicu i kako vremenom delići padaju, njoj se otkriva staro i oronulo lice. Kao da kazna nije bila dovoljna, kada pogledamo Yugijev izraz lica, koji se smeje, jasno se vidi da uživa dok joj nanosi bol. Tokom čitavog serijala igrale su se slične igre, neke su bile i igre karata. U ovoj verziji Yu-Gi-Oh!-a kartaška igra se zvala Magic and Wizards. Te karte su takođe imale svoje atribute kao normalne Yu-Gi-Oh! Karte. Glavni karakter je mali nevini dečak koji posjeduje duh faraona. Takođe, igre mu služe samo za uživanje. On je prosečno inteligentan, ali se dosta razlikuje od drugih ljudi. Yu-Gi-Oh! U nultoj sezoni nije bio uopšte prijatan anime. Iako je bila samo kartaška igra, svi gubitnici su završavali mrtvi ili u najboljem slučaju teško povređeni. Ali svi su uživali u tom kockanju života. Ono što je bilo neočekivano je to što su dobri momci uživali dok nanose bol drugima. Ako upoređujete nultu sezonu sa Duel Monsterom, shvatit ćete da je to totalno drugi anime. Najviše sam uživao dok sam čitao mangu, jer tamo imate svakakve događaje, i lepe, a i ružne. Lično meni najbolji su bili oni zabavnog tipa, gde recimo Joey i Honda muče siledžije. Ono što mi se nije dopalo je to što bukvalno nema prave borbe, ali još gore je to što se sama sezona fokusirala na igre gde je vaš život na kocki. Moram da priznam da je to morbidno zabavno, ali me ne čudi što je bilo zabranjeno za najmlađe. To je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekom sledećem. Pozdrav!